aduna tasengna hai tar gadi hojik se irang se mayu na mudu ole hai bse hani nge tasengna hai tar sidu bo asi government ma government na khanbam thok pro se government kene sembam thok te kan hekta hai biu semang ngam de na badnam tawraga semam dai dana enang sema gai kana gadi hai bdo adu mudi to bigan asi lebak se hoji toy dana ko akoi se Manipur hai bisi lai hogani masidi sigi ne ko yam nungai na sigi ne constituent part of na Manipur je sagal ko de ne mako ko ne lakse ba community mite ya ba community se mut khibo tarik o hai dana mase ko mit pi tar ko hona jari ne sine ba khadi gi lu base aduna Manipur di lai gani India su kai roi Manipur jo malam di kai no da prithvi hai bisi kai roi matum tari ba malem se adum kai de ne lai gani adubu maduda mafum jaga jaga de leiba mising do madu mangragadi nat adu natro ji mayam muleje Indus Valley civilization muli natro matam de leiba mi kai mi thibu phangde admai tawdra khumbun mutka drana lani marak sida sumaina akoi gi kanmina yum mai tharak pa halak pa matam da kanna bu chong thoi du bo ki community ma khati gi wakal khan ba sing je leiba digi kano se akoi gi mani ken irang je yam kuina sathak pani madu mang ne ji kuki sing na matha sari je akoi loina ma control karo ka de kari no mo sumaina khog lai je na yam musitana valley de sangak pane ba maramdi masjid pun 48 hours mong do moina valley jo ko pai to hebe wakhalon le rame adubo akoi gi kuina ko akoi gi ningtam na palak ba gi i du lai ba de gi akoi ji ko chongthok na koi wa ne aduna ta seng na hai tar gadi masi gi pochi madi moi khara phajana ko khara nungsi na ngang ningi maramdi kai no da mitai hai ba poche masi communal natti akoi kanjana ba akoi wa ngang pani masi da congregation su na khara nungsi ra ga ne masi nungsi na lobiu am sabna hai ba ko akoi na hajening budi sini adu communal harmony se masi hanjana bo hona ga dabni hanjana bo hona ba matam da nakan ani makka koi ngang ba gai cheibi phure ba nangsu kana phuman gre phu ba hali ba nangsu khara kana hanman gre hage ra natra adu mai hai biu adu ta seng hai ta di yam nuai ta ba ma any ko naga kuki khana ba du boiro kuki ga paiti ga khana ba du boiro akoi mitei sina chongtho ga negotiator oi bi masi bo ko bon thol kana gumba amatna akoi moi ga tabu je masi phatte haidna chongtho ko yaudi se kari gino adu mo ta ka dore hauji tongan tongan do thole ne adu khatang oi ta de akoi mateng pang ya de solo ka noi segai ri gese segai re se abi gi wakal thok ko wakal man ba wa ji thol pa yawe ha ba masi yam phatta ba wa ne ba adu masi ta seng na hai tar ga di ko masi gi pochi da thogdong na bu dong na to ba political party yaw ko ta ga di mado Manipur gi dong te am lai bak thi bani adu ta seng na hai tar ga di mado keno se madu mai na di to bi gano mitei ha ba poche nungsi biu mitei kana na ba song thore se it is not communal akoi na mitei hingna ba gi dam ka noi siu hai bi ding se bu ta hai gi de na communal oi di moi ne ba moi hingi akoi siu hai bi ne ba akoi hingi moi siu hai bi karum khanda hai ri ba mitei ba ja china adana masi wa hai ba matam da yara ga di masi makok ta gi injal la ga su isana ya bi gan ai ji akoi wakal khan ba ngak tani akoi lai lai so hai ba ngak tani adu akoi gi mi dana akoi gi makok ta lai ba sing wa do ngang ka jo nang hai du ya de nang hai du sana ba ya ro hai ba se akoi hai bam thoe ba ko aduna ta seng hai ta de am ko no haje ge mitei kana na bhona jab se it is not communal si ba ta mitei na kana gumba ja ta ma ta mang na ba ta bo le re adu gi wakhan bu khalam ta ga di ngasi lising tara su da ba lising pun su da ba kano se kanglup phurup mayam se masak nai na hingalis ba hingma ngam gro na na mut khar ni hojik di moi hali si di nang akoi olu no le halai si di masi akoi le ba gi dam ta mitei le ba gi dam mo ha pa ngam dam ne mitei ha bi le ta ta ga di na na ko sumain ta udna sai heterogeneous oidna ja policy am to or homogeneous on ga ni na han aduna masigi masta yamba khoi Manipur gi situation gi matang de khana kre have tare khoi IDP singi matang de law and order gi matang aduga miyamna talaga le ba khoi popular government gi matang su khana ki ba gi pot ma khak su le but adubu exact matam karama matam da same ga donu have gi post khang bangam da ba masai je lakning gi ba post khoi gi kari gi damak to na khoi gi hana de gi so huna government se le ram bani le ma matam da khoi gi lenga se pai bangam je haidina PR se demand tawraga lakraba matungda PR amuk leibani PR se amuk leikan manung se amuk PR lenga se pin da government se amuk demand tawrak bani
masayisda hangningiba question se khoi why the people of Manipur sina popular government sa schematic demand tor bise PR na nga se kari pe da balai da kino han ka bai thami ni ahan dai bhior me bai khum dali ko hojiki hangbiri ba wang du mak hangba ya wang ni hana PR thamu haramaga hoji PR lok tho na hairi se masi kari gino in hairi se masi mai khangdine masi hairu ga ngunda mo bet ka mena mu lakado ma hoje PR thamu habisi matang de ani sum khanda da masi one and all anamba praja singi ko hoige khara wakhal taba praja lo na magna masi khalam da mal maram di keno da handak tawri pot to ngasai gi ko hoige yam samna habda hoige Manipur da thoiba 3rd May asengmadi 3rd May di thopudi natte ko masi mamang di adum thobani tha khragi mamang di moina hoige government na masai ki ching da chalaga u thana bu khona ba taw matam da mokoina kambu khara mayam na di kuki ni haba kambu mayam am chong thoroga thingi ba adege thangjing da thingi ba adi maroina akoigi nomai ching da thingi ba mayam do madu degi di masu ai di madu na horo brain khale adi matung degi di government ahama packet pasi pupian thatpaga keno ga ne ba sai gi akoigi reserve forest sat keno se akoigi lan leisalam sing pasine reserve forest ki wona di moi office mayam mai thai jaga siko forest ki office mai thare adigi open jing gi matang da su mai thai ta seng na 3rd May sida di kamai to ga tom da akoigi keno na akoigi Manipur ki mitei praja hai tare masini yam kuina talakpa akoigi apamba akoigi keno se mitei sing se scheduled tribe ta salhan biu haidna tawgi high court ta case tawraga high court na so madu chanbagi process to adu thujal hanana ba matam tharaga pirakpata da madu da khudong chaba lauraga moina solidarity march ama tribal solidarity march na sili ukhul sinba male te di sili du ai ne ujaba bawta di ai noni side ke side ui noni side te am ing na chikna dum ko mokhoi keno tawi moi violence ki wa se pangu ute adubo morega Socio-political ga di ko oi premeditated haiba tare hana sem sarabagi mawong da moisi hekta ko sai ki khoi madu ga mari leina da bida sai ki khoi yum kai se mai tharaga hojita sing ha da Socio-political side ta torbung lantho ga mitei ta ba mafam sing da sanga ga mai thaga leine masi Socio-political da leiba sing do Socio-political gi mitei khun mayam do tomna ba mai tha ba da natana somda lantho ga thare ne masi ta seng na hai ta ga di masi yamna nungai ta ba yamna anga ko podam matam du numit tu da sai ki keno to koi gi ko vice president lai India gi aduna ngasai gi keno sida koi gi law keno se koi gi police sai ga dra security forces sai ga dra masi gi u di khara di oi adu moi se amata thabak to to no to masi akoina hojita sum paulo ko matam da Socio-political gi side ta gi matam tu gi DGP haiba tare ko DGP sam lai buk thibani hojikti DGP khangde ama khangde so sang sing si hojiti communal ge pot amada praja sing yengba yenge matam sida Socio-political side gi kawi haiba koi DG da sumai to na si to godol be se masi khara phar ta gado mali ahenba security PU and haiba matam sida matam da DG na koi sumai to na keno tawi hoi ge BP ko vice president la ko ye khoi so mai onjinari ado khoi madu ahen ba piba ngammoi kaina admaina tawi hai ba ko di ta seng na hai ta ga di madu hoji phau da khoi gi mamang da pura disclose tawdri khoi lamba commission da di lono pikha nagrabne DC na matam da kon na sai gi mo khoi gi march to moji thingba male yaroi hai dana adum na haira ga dum chatke bor male aduna masi gi mayam si lairakpa adegi mo khoi ge praja sing maroina khoi gi tampa ki praja hai tare ko sinadi yamna thajana tawrumba pot khara thajarak tawa haidi ngasai gi ko
कोई मोई लम्फे लोम करीद मैम नोआलप दी नुआइतना मैमना कोई आद सोबनी मोई सोब यारो कहीं चब मोई लोन हांग हांग लेरमी है पोत लेरमेब तसें सोखी खंगदब मोगी पाव इरांगी पाव फंगदब मी तौब कूपना कोना थीगलपदी कौनसे कौनसे कम्युनिटी की थबक इंखांग तब अचौबे लोनमुक सुटी लौरमी है पोत लेबको सिंह मैम से तौरे कौना को सिक्योरिटी फोर्स निमित्तुद चोंथोग कंद्रबनीना को मैम से लाउदना खोंगना तौदी कन्बीयोन अखोरोंगीसु अखोई तंपाकी सही नौरीब कांगबू हैतारेको मसी चोंथोग मसी अखोई सिब यारोय हाइदना अखोई मसी मायोक्नगिबनेब मसिंगो मैम से उरे नुंगदांगमक्तुदा अदुम अखोई सिपाही होलकपसे लाएको ट्रांसपोर्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन से लाक्तना ट्रुप मैम होंजले निमित्तुदा अखोई 355 लई हाइदना मोइसे हाइपेट मधु तसेंगना लई हाइग्रगा ऑफिशियल लाउबुदे अखोई उगिदे अदु कोनदि लेते अमु हाय अदुबु लेबगी मसाकते अखोई उरे मरमदि सिक्योरिटी एडवाइजर थाजलखरे चीफ सेक्रेटरी होंग्रे मकोक सिंसे होंगदोरेब अदु तौरो भावदसु ngसागी मोइना लाइबा आदगी लाइबा मयामदुना ngसागी हौजिकी लेरिबा ट्रबल स्पॉट हाइतारेको इरांग थोइबा फोन फाद चंगजलगा ए नोइ मखा ताना सि तौबो याब्रा हाइदना पोत अमक गेंग दना लेइबा के मवोंग अमु उग्रे मसिदा स्टेट गवर्नमेंट जो ngसागी को अखोइगी यामना उपाय लेतबा हाइतारेको उपाय लेतबी मोम लाखुसिदा ए मसि होइतारगदि अखोइगी कनोसे पीआर लागा मोई सिंसे तसेंगना सेंट्रल रूल अमा लागा मोई थेंगनबना फरने हाइबगी वाखलसिदैदि लोनमक्सि लेइब्रान खाले अदुमसु मतमददा को अदमाने इरांजे तौनरको मतमसिदि साम सांग चले हंदकी इरांसिदा अखोइना सुम उको मतमदको ngसाई अखोइ मक्सु थबक इंखांग सुबु यादना कर्फ्यू लेबनी खंगदे अमनि खंगदे अदुम अखोइ फना सांग चले चलबा मतुंगसिदा कमाइन तौगे हाय मतमदा ngसाई सुम संक्शन नारपदुना ngसाई को अखोइ गवर्नमेंट की माइकेदि तौहनिंगबसे इतौ तौदबा अदिगे अखोइगे लनाई ओइना तौबदंग तौरपा अदिगे अखोइगे ड्रोन कापथलक लेग्रे अमा तौब लेग्रे को आइके मेके सिबा नाबा मयाम लाखरे सिदैजा मतमदना हम कना खनरमबसी अखोइगे को कनोगी जनरल इलेक्शन लेबनिना जनरल इलेक्शन ममांग बौतदि अखोइ पीआर से लाखिरोय गाना सुन खनै को ममदि कनो मोय पॉलिटिकली सोप लाकनेन अदे अखोइगे मरकसिदा यामना लाइबक थीबा हाइगद्रा लाइबक फबा हाइगद्रा इलेक्शन नंबर लाक्सलको मतमसिदा मकोई रोंगे ओइनदी अखोइगी को इलेक्शन से पार्टिसिपेट तौरगदी अखोइ यूनिटी मांगने न मोय तौदे मोय कैंडिडेट मखक्ता मोय सपोर्ट तौगने न लाउते अखोइ रोंदना कमाइन तौगे दा लैगिरबा इरांग मरकसिदा करिगुम अचौबो पॉलिटिकल पार्टी सिंगसिना अखोइ मणिपुर से स्माइ तौदना इरांग याम तौरी मसे इलेक्शन पांथोकपगी मतम चाद्री इलेक्शन याइथोकपियो हाइदना को मसागी फॉर्मल पिटिशन से आइदि थातब्रान खल्ले नियम की मतुंगिना इलेक्शन कमीशन दा मसिदि मणिपुर से फिबम से याम फते अदा मसिदि इलेक्शन तरोगदि अकाइब खर लई हाइदना मसी तौदबा अदो अहोइना दुम मसागी इलेक्शन की कनोसे इरांग सिगी खुदोंग चाबा लौरगा मसागी वोट तौगिबगी मोंग अमा लेबा मसिना कमाय तौगे दा हाना अखोइगी कनोदा अखोइगी मानना को अखोइगी तंपाकी मी सिंगसे अमत ओइना थुम थेंगनरमदिगी अदि नापाक सि तानरखोदोंना तौगे अदना मसी तौरपदगिदि मखोइगी ओइना को मखोइगी कनोगी मरोइना कांग्रेस की हाइतारे को पंजरगे को कांग्रेस की CWC की मीटिंग दा मोय वारेप लौय अखोइ मणिपुर से पीआर थमो अदुगा हजिकी लैरिबा अखोइ बिरेन की सरकार से लौथो हाइदना मोय कनो डिमांड तौवेबा अदमाय अदगी पार्लियामेंट तौई अदगी कनो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केस तौब मतमदा सुप्रीम कोर्ट ना मणिपुर हाइबसे लॉ एंड ऑर्डर से लेत्रे रूल ऑफ लॉ लेत्रे हाइदना ऑब्जर्वेशन पीबले न तसेंग हाइतागदि सुप्रीम कोर्ट ना ऑब्जर्वेशन पीबा मतमदा अदुम मखोइसे पीआर दी लाप यारबनेबको अदुबो फरे अमा खंगदे कोन लाखरेब लाब मतुंग सिदगिदि पीआर से लापदगिदि खरमखैदि कंट्रोल तौरे अदगिदि करी तौरे कमाय तौगे हाबा मतमदा अखोइगी पीआर से लाब मतुंगदा
ngasagi ko sidi control khara tawre na haina yam phana PR sida tainaraga leiriba pot singje fajana control traga IDP mayam se hannaba khonaba adigi mogi awada pasi yengbagi mahuta kanana khami muna khami khana hange khamge ngamba mini muna khamda begini haidna adumaina akoigi blame game je taw he hojiksu aju no tawi ko moi center na lephani mo matam da lephat manga misi nangai lephan re kai no moi gi agenda arun ba lei kan haibugumba ana sigumba ko akoigi haibadi dam pakseba ko aduga sigumba sum tawrok pasina kamai tawge haiba matam da hojik ta seng hamo popular government se lahen ga dabani haidna mu tawre adu popular government se lahen ba se ina sum khanba matam da mase kana gi apamano general public ki oram gadra natragana kana gum khari ga apamano hai kan ai isa gi oina di popular government pamba targasu hojiki pot sida loisan da pot khara loisalam da tadargadi hoji akoigi popular government hai tare ko masi lakko matam da pai ba yam nungari do pot khara leiri adumade ai kano da second da hajige ko adana hojiki leiri bu pot sida adana ne pia thamo habisidi ko ai tampaki mi chamada marfu na pamungane khal pia loktho habisidi ai di ko minority sama da kuntra ngumana lokho haning gadra atei PR sigi manungda hoi PR na tawda pe da badi lei ko akoina tahoni mo sang da di tawde hai ta ga su moi leiring da popular government la ab matong da mo na eno ji irang ji sagal ko yadana ba pot kharadi loisalam ba modi changne ba ko ado ai masumai na haijege ado atei kari no hai badi ai second round dai lakche okay Manipur gi praja ayambana khoi PR se adumak thamba pamangani habagi potuni ozana habire se adubu mamang da so khoi PR thambiro habe matam da khoi thamme PR se leiba matam da khoi gi praja sin expect toruba siga khoi gi expect toruba thabak sing se khoi gi tawraktabagi pot ama khak leiba habe tar khoi PR lei taragadi yamna strictly khoi gi irang si yamna thuna khoi gi loshina ba khonara kani aduga free movement leiba yajaba khoi gi national highway sing chatpa yajaba se khoi gi yamna thuna chala lakani IDP sing gi su yamna khoi gi tang taba ma khoi gi ba pot ama khak tarakadra habe gi pot se khallu bani but adubu taraktabaduna maram ora kanda praja sing sna PR government se amuk lokthok pikra kanda khoi gi isagi oina leader su matik chana leizabani na masi khoi popular government sembiro habegi demand se tawraga su lakpan ai masang se oza rabi dalak chike oza hilak chike oza khoi gi government ki matang habe tare masi khoina kari gumba sem taraga so masi leader crisis na kitang tongana thamakan oza santan habe maina khoi gi how khiba sida hena focus pi bana taba khoi gi future lakada ba khoi gi manipur ja hoji situation samna khoi gi worst of situation ama khakka lei bani na harba situation se kamaina control to goda gi aduga tungdana future dana harba situation sina maram orakanda khoi gi leiba community sing da sokhan dana bagi mong the habitat ko presence idea of Manipur da hena focus piba ngamba adugma leader ma khag yengbam su change ha ba fam dani but ado hujik lai ba se koi gi kai gumba government se same taraga de koi community loina ba koi gi yaw da ba koi gi kuki gi to khaina le ba koi gi MLA tara habitat koi leader tara habitat masi yaw dana amuk same taraga di masi government se ba yang dra ha ba gi pot ma khak su lai hojik makhoje tongan ba separate administration tala kanda le bani union territory gi demand taraga le bani but masida makhoi yaw dana amuk government system kiba taraga di makhoi na amuk advantage lor pa ya ba gi chances ma gi bani makhoi yaw dana di union center gi leaders sina government system ka ni na thajabe browser kamai kamini masigi damta har ta ga de hojiko rang la mi do general secretary organization ni general secretary organization ni national gi ni ko jam chaw ko ni rang la e ma sida unare rang kena da sale kampu kena chosampur sale ngaji sanapati sakhe ai ko masi makhoi gi oina di moi hona jari adugi ne ba sem di sem mani karum kanda khang de ge ta ado hojik am tin luri bi hojik to akoi da isa da yaw ne attack to resine community gi am khakting gi wangang odi gi irang je sukui thone habse adu ta di mitei hatu piro sine mo mai je na ne mitei tum tar gi de lebak se da santi leine habne si hangninge ba makhoi gi MP ne su yam kana hangma haiba matam da pakhang baningba haidana yam kan sauri ba mana pakhang baningba kambu de ge na adi mokhoi na hauji akoi attack to si kari gi no why kari gi no to congress na kari gi akoi gi tampak ki mi de kari gi attack to bono tase na ta di manipur thoi ba di kana no ekram haije ge ba ko masing bu manipur si sile ko si manipur si gi manung da mayai de le ri ba sile ba kari gi hil khai to puno moi na हिल से करी बेसिस करी के
तंपाक हिल एंड वैली ना खाई के नो मसी आइन खाइबने 1972 द मोइना करी गी दंत 371 सीजी पुसलगा करी गी थुकाइबनो मणिपुर से अधिक अतोबम द 371 सीगी क्लोज टू द यार बको द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ डायरेक्शन टू द स्टेट एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेट एरियाज इन हिल एरिया द कमाई तोगना एडमिनिस्ट्रेशन तोगद के हबसे यूनियन गवर्नमेंट की पावर से हजुबु 1972 तक ना हजुबु थमे तबु तो मसी पावर से क्राइ दिगी थोलको ना हबन द आर्टिकल 353 दगी इफेक्ट ऑफ प्रोमulgation ऑफ इमरजेंसी लेबो मतम द खते ने बसियों को इमरजेंसी लेबो मतम द while a proclamation of emergency is in operation then notwithstanding anything in this constitution, the executive power of the union shall extend to the giving of direction to any state as to the manner in which the executive power thereof is to be exercised. Na state amada ko union executive ki power se sandok pa yate emergency matam de yai Manipur de 1972 dagi article 371 2 gi matung ni sandok lai ba masi ozara bisu ukil ni naina biyo अखोई की पार्टी की वाचोक से आई पार्टी याउजेद्री पोसी आई एफिलेशन ले मरम कहीं बीजेपी तौरना मणिपुर की हेन फब हेले है कहीं थाजब लेजे मरम अतई तौरगे है थोलने नानू अखोई थबक तब हरने थोलते मी पंजरोबको अखोई की डिस्कशन यावने कम्युनिटी की वांगना अखोई मणिपुर कायबने कुकी जो सिंह मुखोगी नोट ngang मणिपुर थुगा के है कम हाइदबा मिटे ना कोई मिटे सीदरे मिटे कनबियो हाइबो मतम ददी सी नखोइना इरांग जी तबुन है तदी कुकी सिंह हाप मतम द नोय करीगी हाइबो अदि दे मतमा गांधी मानसलेबा पांगन हालदे दुम याबा हिंदू दे हाप यारो हाइबो हिंदू दे लमन खुमुनु मोय हाप दे हाचसनु हाइबो अदुगी मालेबा अदुगी नतना एमपी हनत कागे एमपी ना वांगांग खुदिंगे सनाम कनो पखंग लाप कांगबू है याम कने टेक तो है मा मसा आइदि हंगी मा मसा कई धर्म सके इंडिया से माना पाम धर्म चत या है लेबनी सिको अखोई सी कनो द रिलीजियस फ्रीडम से हम फजन लेबने अदुदा माना अदुमाइना ममिंग पल्लग ngangi दुन करिगिनो अदुगा तसेंग हौजी की हारिबो वाचे अदुना अदु ओइ टारगेदी हौजी याम मयेक सेंगेबा ओ सुमाय तौद्रा मैते हैबा कम्युनिटी मिते हैबा जात मिते हैबा कम्युनिटीज ना बैकबोन ओरगा लाचबा अखोगी सिविलाइजेशन मची थुगाइदे यादे हैबजे हौजी कांग्रेस ना हौजी ngangi बो वासिन मयेक याम सेंगेबा करिगे दमका मखोइना चिंगतम थुगाइबगी लो सेम मिबिनो अदो आइदि तसेंग हाइतागदी को अखोइ दौजी हाइबा होग्रेबा मसे मणिपुर दा अमतो ओइबगी वापुर कहतागदी चिंगतम ओइबा पोचे थुगाइ थंबिगनो करिगे दमका चावरबो मणिपुर सिदा 90 को 1% है ना कनो से चिंग ने लाथोगा 9% लेमोबुदु करिगे वैली होगदरबन करिगे दम अदुगे मो हिल वैली खाइबो मतम दा 600 को कनो सिने मीटर अब सी लेवल सिनेबा हिल लेन खंगने जे कोई मणिपुर 800 के मैद लेबने करिगे करम बा क्राइटेरिया दा आर्टिकल 371 सी की क्लोज टू द को सिदे हाई देबा कमाइना हाई के है मतम द को माइना सिदे साइज को In this article, the expression hill areas means such area is the president may by order declare to be hill areas. Masigi rule kara ide lege ba. Karam mana tawduna hill na traga valley cha. Adu taga di khuga tampak chi kari. Why is it not a valley? Khogum tampak kari ke valley hote ge ba. Aduna yam samna hai bada hill valley khaido ba. Ekoi gi lejeri ba. Ekoi gi mite ebe ja che. To jambor dan dare na. Tapu kano de gi more de tan dare. No ching de lebe aro hai ne. मसी याननब आयन की मोंगसिदि सिना पिए अदुद नतना हजि फोंगना कम्युनिटी अमगि दंते थबक तौबा हाइबसे अखोइ जिबो आरबी कम्युनल अखोइ कन नम हो नबसि अखोइ कम्युनल लाबा सिगोदि तौबिगनु मरमदि कनो द तोंगान मोंग अमद मायो नम द ओलकनेब अदु दागरि कांग्रेस न मणिपुर थुगाने होने हाइबसे मसिदि हेन सेंग जिक्राइ लेरिगेबा मार्जे रेगिमेंट तौबो मतमदा मार्जे की पोत पामदेब्रा मोइनदि को कनो सिदा कनो की सीदा थमे नते अहमदि चीफ कमिश्नर के प्रोविंस थमबनी अदुदगी कनो स्टेट तो को कदी सीए के अदुदा चलनबने अदुई मतुंग यूनियन टेरिटरी ओन बने असुमाने को याम निंग तन लेजरम लेबा अमुबु का हेक्ट सुमाने को इकाई फिरु खुमन बगी लबचत चम तौरक बसे मसी तसेन हाय तागदी बसे अखोइ नांगे चिंगनदनसु लेबनी अदुगा हौजी लेरिबा असो
keno kan ngar ba matam se yam phung ne ta akoi community ama ge dong ta thabak tawa community ama ge dong ta wa ngang ba ge dong ta Manipur da suk kuina irang le pa ne ba ki art se haibi yo adi ta di mitai hat se koi sum ya ra se ra no senior siu ni darkar le ta hari bra adu asona kan da community ama ge dong ta koi le ba ama seng ni le ba ama piu ha se wa ma che dam ta ngang de se ta ri no adi ta da ka bi am le adu nga ma keno da hoji am kan ne tong ne ri ko nga ta se na ta ga di hoji la am ba sina eminent personality mayam ama unai ko ne oza mayam unai adigi mayam ne unaba matam sida suggestion loina pi ko man khune so haibe se yam sam na akhoi da ne kamai tok dar Manipur gi irang han ta de haibe se masigi suggestion pi bi hai we pi hai ba samai tok na kari ginam ta congress ki ngasi buk de leader lakki ba mayam na kari ung ta mayam unna no hona da no Manipur de le irang ji kamai ne nem da ka de haibe se mo kari gi unna no hona da no kari ginam vote khoma maga som han ji kari gi no moi hang bây giờ na nên mình thấy nên ngoài thì sẽ cái nó cho cái đối hằng được cái hỏi don't they ask sẽ hằng mình thuộc cấp rồi ở đây ta xem là hai ta cái gì hồi trước xem Iran xem mai uốn một tổ lệ hay sẽ hay nhiều ta xem hai ta thì sẽ bộ cái government mai government này không bấm thuộc rồi sẽ government cái này xem bấm thuộc cái này cái biểu xem mà ngần tiền á badnam tawraga semam daidana enang sema gai kana ga di haibo adu mudi to bigan ase lebak se hoji toy dana ko akoi se Manipur haibo si le hogani masidi si gi ne ko yam nungai na si gi ne constituent part of na Manipur ji sagal ko de ne makok ko ne lakse ba community mitei haibo community se mut khibo tare ko haidana mase koi mit pi tar ko hona jari ne si ne ba khadi gi lu base aduna Manipur di legani India su kai roi Manipur cho malam di kai no da prithvi ha be kai roi matum ta ri ba malem se adum kai de ne le gane adubu madu da mapum jaga jaga de le ba mi sing do madu mang gar gadi na adu na tro ji mayam mu le ji Indus Valley civilization muli na tro matam de le mi kai mi thi bu phang de admai ta khumbun mut ka dra na le ni malak sida sumaina अखोई कन्मीना युम मई थारक हालक मतम कन्नब चोंथोइदुबो ओके कम्युनिटी अमा खतगी वखल खनबा सिंगसे लेबदगी कनो से अखोई मनी इरान से याम कुइना जाथरपने मदुमंग एबा होजि कुकी सिंगना माथा सारी से अखोई लोइनम कंट्रोल करका करी नो मोय सुमाना खौग लेजेना याम मुसितना भेली दे संगपनेबा मरमदि मसिद पुन 48 आवर्स के मंग मोयन भेली चोको पाइतो हेबे वखलोन लेरमे अदुबो अखोई की कुइना को अखोई निंगतमना पालकबा gi idu leibadagi akhoi chi ko chongthokna koi wane aduna ta sengna hai tar gadi masi gi pochi madi moi khara phajana ko khara nungsi na ngang haningi manam di kai no da mitai hai ba poche masi communal natti akhoi kanjana ba akhoi wangang pari masi da congregation su na khara nungsi raga ne masi nungsi na lobiu am sabna hai ba ko akhoi na hajening budi sini adu communal harmony se masi hanjana bo hona ga dabni hanjana bo hona bo matamda nakan ani makka hoi ngang ba gai cheibi phure iba nangsu kana phuman gre phu ba hali ba nangsu khar kana hanman gre hage ra natra adu mai hai biu adu ta seng hai ta di yam nuai ta ba ma any ko naga kuki khana ba du boiro kuki ga paiti ga khana ba du boiro akoi mitei sina chongtho ga negotiator oi bi Masih waktu pun thol kena gumba amat na, aku moi ke tahu je masih pati hai na, jongthok pun yau di sekali gino. Adu yang mohon tak tahu dia tongan tu thole. Ne adu kata moi tadi aku mati yang panggil tadi solokan moi. Segai ni gese segai ni si abi wakil thok wakil man bawa ji thol pa yau hai ba. Masih yang pati bawa ne ba. Adu masih taseng na hai targa di ko. Masih ki poci da thogdong na budong na tahu ba. Political party yau ko ta gadi mado Manipur ki dongte am lai bak thibani adu ta se hai tar gadi mado keno se mado maina di to bigano mitei have a poche nungsi biu mitei kanana ba song thore se it is not communal akoi na mitei hingna ba gidam ka noi siu hai bidi ngi buk ta hai gi dena communal oi di moi ne ba moi hingi akoi siu hai ne ba akoi hingi moi siu hai ji karum khanda hai ri ba mitei ba ja china adana masi wa hai ba matam da yaragadi masi makuk tagi injal laga su isana ya bigun ji akoi wakal khan ba ngak tani akoi lai so heba ngak tani adu akoi ki mi dana akoi ki makuk ta lei ba sing wa to ngang ka jo nang hai du ya ti
nang hai tu sana ba yaro have se ko habam thoye ba ko aduna ta seng hai ta de am ko no hajege mitei kana na bhona jab se it is not communal si ba ta mitei na kana gumba ja ta ma ta mang na ba ta bo le re adu gi wakhan bu khalam ta ga di ngasi lising tara su da ba lising pun su da ba kano se kanglup furup mayam se masak na ni hingalis bi hingmang ngam gudro na mut khar ni hojik di moi hali si di nang akhoi olu no le halai si di mase akhoi le ba gidam ta mitei le gidam mo ha pangam dam ne mitei ha bi le ta ga di na na ko sumain ta udna sa heterogeneous oidna jat policy am to or homogeneous on ga ni na han aduna masigi pocha yam ta ga an haije adu ga ta seng hai ta ga di hoje aina han jo haije bu ni government di December mong di sem da male mang ga no da government se ma da sem mong ga di sai ko hoje ki elemental suspension da tham masi di masi akai bom la ka ni da government na adigi pulap ko ko di job to ga habi ko khal ma chakra ga di khangdre aduna ta se na popular government ama lahan ga hai ta ga di si ko gi December mong ga la ka do male do atopa mana ngasi chatla ga unari se masi am samna ha bada nungai na da bado kari lege na hang chat pane ba da ama sum la ka ni hari ko ham ba round di ya roi du ta seng na hai ta ga di masi to dring da hoji ki leader mayam se ta seng onubum thoi do ngarang kano to gi matam da ju peace committee ma sem gi mathau je ta re ha ji mayam loi phongdong ne ba ko peace committee ma sem ga mapa sida un ba ya dra ga na mapa da na un ra mati ko na sa gi ani mang na ya ba mi sing ji da na sa gi ko akoi gi kano se mediator o helaga masi to bo ma di changi ha ba se loina mang na haine re do khwati gi lai thi bi di hoji akoi mitei sokpa matam da di mediator ha ba ji laitre atopa sokpa matam da di akoi na chong thoga mediator oibi akoi solokpa matam da di mediator je mang ai masi kadang ha je okay amna ai mathang je ozara bida the maklak se ozara bi the mak kano to gani